Ang buhang lutami Maria karito malakat hamayang ulit tarongin po ng Mary. Hamayang. Mary kapipi arkam ladalong buhang tarongin na pulong ladot na ako. Amin. Ang buhang latami Maria karito napulong na parongin da lalot uyena rukuna luri tangi karito wieling lahurat epihu kawudu tambun dalar haulu palandalar hakamburu takana papatan da wieling landalar patu ang dalar 5 pawana kakangiki bianaka ihu na maja itu na al nyuna bakan jepuna munanda nyita ya pakamieti biadanya pa lahuri pangahu rukod apapanggang papangga na napaluri bieli kariana kamu ikarito yedu ya bulong maanang ham eti ni ala inapamananggay oray na nina ang buhang bulatamu na iniriyeh ko ito nakayeh ko nuna yedu ya kan na tanda luri ya batu nanu ruku na luri nuna dedi di aya nakayeh ko na tanda kawai nuna wana duka na tau nakayeh ko pa tapi dia napalaku aya naluri hamu pangiranya na tau naman dia sadar ang buhang kami niliyapre nanjala nuna yedu ya nama imbaknya na tau ladalong buhang na palaku ya naluri pa uko ni ala nanjala nuna na pamaraw ya na tau wieling lay ala hilupa naluri hindi ham na tau na manjala luri pa niya paitay tapi niya tinangat nuna yan napahanggat at tau harani la epi larehin na nuna pamalangon niya ala kanadu panaluri diali damuluri ang karita nimiri yehu na mamadahan ng deli lahong tau meki nuna pini ay luri ya dumambuan dapat na tau roko na luri diali na nimiri yehu nuna nawuanya kaluangkan ng buwan dapat na tau pajamahat ang jala da lupang padangalanya na luri bidi nuna buang nyala taka kaluang kana tau kana palaku ya na luri na puhukin ni ana ang buhang ulatami miriyah kari muadaba na tau harani na mapalang takang iya duyaka na tau na mamadaluri bieli nay ala luri dangi karito adal petakan niya na panamu ni ala nduma na pintan yedu yaka denimu atu tau haran na maluri lahandil ni karito luri dangi karito nana yedu yaka na luri na makikop lang takanya na huri luri na ikarito na maninya dahil pulong na pagdamatsi. Amin. Malakatamayo. Miri kapipiak ka maladuri mata ka makikunya na huri luri ninyo laluri haulo. Amin. Ang buhanggo, kung maromba niya pa like niya, subscribe, dan pag-iari niya la amin.
Kami dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.